Assalamu alaikum. Bizden fond açılgandan beri muhtaçlarga jardam kolun sunup gelüde. Bundan bir kança günlerde şu Kamal Aceviz'in kaydılуу videosunu tartıp etkemiz. Azır emi atçotluk videosunu tartıp alında turabız. Sizlerin jardamınızlar menen bizge çoğulan akça 65.050 so'm çağılgan. Allah Ta'alan bergen sadaqanızlardı jana nafaqanızlardı kabul kılıp ahirette to'g'ay bolgan sowaplar menen kaytargan bolsun. Kamal Aca bu karapayım elden çoğulan akça. Şul akçаны siz şul balanız epilepsiya aurusu menen şul günge çeyин aurup keletken şul balanızdan dары-дармектерине жана башка муктаждыктарыңызга иштетип алсаң. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Eң birinci alamdарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын сүйүктүүсү пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Ушул ал жардам фондунун уюштуруучуларына, ушул балдарга Аллах Таалам эки дүйнө бактылуулук берип, Аллах Таалам өзү ыраазы болгон болсун. Мага жардам берген ушул кайрымдуу кыргыз элиме дагы Аллах Таалам өзү ыраазы болгон болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө өзүнүн нурун, берекесин жаадырып турган болсун. Мага берген садакаңыздарды Аллах Таалам сиздерге чексиз эселеп көбөйтүп берсин, чексиз сооптор менен сыйласын. Сиздер бизди кубантсаңыздар, иншаллах Аллах Таалам бейиште өзүнүн жамалын көрсөтүп сиздерди кубантырсын. Аллах Таалам сиздерге ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуулук берсин.